Bala ikushimulula kitatu kuna mwana mume akipashuri ndio tutusekete kijija batatu bamamu songa mimi songa pika chipana kwa kwese. Haleluya. Tuyai binze vya apostolo chapitro wajibu kando na zambi binze vya apostolo chapitro wajibu itopale tutano kanda kwa kumia kisa tushikile kujibu hadi kwa mwana mana kwa basa tukamkane apa mane yukumye kujimama ya bina mwanda mkuru kujimama ya bina satutor kujimama ya bina mwanda mkuru Mungu wakati ikila mungu
bakulala twakachaku wakabika wakayanabo bana babo bakwabo bamukristo bamuyopa bakayakumufina bakalala munje wakachaku bakafika ku Kaisaria. Cornelio wakaye kubatekemene umane ikila bamutoto cyane balunda bana wakakwela Petero munzu. Cornelio wakamakingila wakajibonena kumakasa anje wakamukukwe kati Petero wakamubishane bikanyebe meme mwine igemu njana muntu wakajiye okula naje wakakwenda munda mwanzuku wakasangana mu bantu babungu begisanishi wakabambilene nwenu mjimba manyene walikuwa mwene Yuda kusomba umuntu wa kisamba chekwao kanye uloye ukwibinani kujishida kaki zambi ukundesha ne kubikiji muntu mukwao ne mwachana kanye mwachishida kubikiji kwa wale wachana anyi wachishida muishi ya mkarela amen. Basambo haleluya. Ikisaka muni ndege watoto kwa banyana ne ya makese bienvenue à apostolo Malmeza kwenye apostolo. Maana kibadilika ni kianze byako. Tuwili neno kujaribishale anmo mugeze bye. Chapite wachitero. Mami asatiri bitoro mami asatiri ta. Wa muntu ayinelia. Makambira kunishuka udomo lele kudatu mebe anukuji Petero le tuyo mshapike lego wajibu ni tutupete tokpali tutani kipaso hoi kita kese kufundisha kana mema kese kwa Petero mene Borwa mato kumu vekima taku Petero eyo kwa yiga kamushira bu Yesu Kristo umwamba ni wewe Petero ujijibwe kwa kashimudula mwambile ne wewe Kristo mwana wa Mungu kili moyo kama mimi pepe yao kwamba wewe bakile kile wani Petero wakashara kukanene kumenyi wahuni malo huni amunyu makajalo kutie wakati muna malo huni wala mbikena kumona pilota yani wabuto kupale Petero wakati kuyopa wakati kusomba kuzu kwa simona mkonyo wabisema ukumuna yichikena kumuna muchikena kumunachi yumuna chitepa chakitamba kuweka mujuru omwambile ne Petero shipa uje tangira yichikaka nyikuchitamba muchikena kumunachi yumuna nyama ya mikono inai yumuna vitu kwa basi amane kaji kale tetu kwene Yuda
Kata tu aje bibi tu to. Bibi tu bibi. Bibi bia bisa bia bende. Kata tu aje bibi tu to. Baju mu abere ne. Ku bibi shi me mu le ngi ne. Cha na to. Asatu haleluya. Bibi shi me mu le ngi ne cha na to. Mimi kama mtenezi. Wewe unataka kajibu ya Mungu kenjia. Kisha kujipenda wa bachi. Ndio bata Mungu kenjia ya Mose. Mungu na wewe hivi kwa kusema wote. Ndio munene jipumu. Ndio munene. Pepe ni kenji kwa baja. Bibi kama ikuja. Naku baba kaji bibi ya Mungu. Ndio bata wa ba kayeni. Kuzuku. Ndio munene. Kuja kwa beni iselele makajiba donde mikinshai kama bajamu tupe kama kuja mwa kama kuja bajamu baji bajamu babi ni ndio mmoja kama ndugu babi ni mmoja di nyunyu wa kitu bigile ni kuja ishi na sasa nyinyi bigile ni bigije mutu mubo ne mwachana kati kwa mbane hivi vitu ya chana na vitu ya tatu ya pende ndio zote kuja huko ni bigije hivi bibi ipe hivi bibi binyamke hivi bibi kumpana kwa alibodi kwa sokoka kwa Cornelio asante haleluya wote tuko kwa kumlezi kwa Cornelio Cornelio ngai kapiteni kamusalai nipatangina na chapitara kwa mtu asio kwende wajibu yao wajibu wa milele Cornelio kapiteni kamusalai kapiteni huyu woni kibigiri bimbe kwa kibadesha wa mudeshe ikiji kaje mudeshe chakana na bufachi watu wa Cornelio wakati wa samba cha bene andomo muitadi nakaji mwikale mwene midanashi kaji wakati mutendeli kwanzani ifaji musome jibunachi tema ujumu na chikena kwa mwana ye mudali kuduko kuchikena kwa mwana vision musome mwangira kuti muntu kwera wotwa vision kuti muntu ko ka muntu wele chukundana ngana so mutanga ngo wewe mule muni yebi yo wanje ko kumpana kwa kuna muntu ureta bitoke wimana kumpana kwa mwangira le bitu bya ndose bitu wa pesa bapeka ni kutendele na kwera kuti bomo ne mu kutendele na zaki ba donse ya kumpana kwa Puma, anak bebe, bayi wewe kuyoba, bayi kile pete go, bayi na wameme. Masato, haleluya. Kwa dene, itibio kitu kwa vile ya aruseaje, kama ni biashara na to. Masato, haleluya. Tambi ya Mungu ne. Kutendele kutu kweo. Tambi ya Mungu ne. Sasa kama hivi tumekuwa kwa kutakuwa kwa hapa kwa hiyo mtu mmoja mmoja wewe au kile mshamba kwa huyu mbiana kujipa station kwa huyu
Alors tu donnes les mains. Tiens, mais pour le coup, tu vas parce qu'on a demandé au fond. On va te demander. Tu vas y aller ou pas? Moi, vous ne pas de l'air. Alléluia. Moi, vous ne pas de l'air. Vous voyez, parce que vous voyez, là, mon secours, il va pour le confinement, il va faire du combat tout même.